hvis man laver det mest umulige projekt og gennemfører det, så viser man jo, at alt er muligt. Og hvis man viser, at alt er muligt, så bliver man også inspireret til at leve sit liv maksimalt. Good afternoon, Bjorn. Good afternoon. How are you doing out there? Good afternoon. Good afternoon. I like all kinds of music, but with this band I play in Guinea-Bissau, it's rock music. And when I've been finding all these local artists that we're going to play with at Lennox tomorrow, I found out one important thing, that music is music. And that's it. Everything, I mean, it's the same all around the world. However you go, music is music. Music is music, and that's it. Okay. We're going to do some interviews. I mean, the idea is to talk to everybody individually so we can get down some solid ideas from everybody's head given their specialties. And that way we can keep a bit organized because there is a lot going on and lots of people. Jeg har lejet et lokale på Radio Ping Diggy, og så har vi jammet med alle de her forskellige folk. Og de er så kommet, og der har været audition og ting og sager, og så har vi plukket de fedeste ud. The computer goes like the beat goes. Yeah. I play on top of the computer and then rap on top of that. Okay, so yeah. It goes like this. Take one more time. Jeg havde regnet med, at det her det var helt vildt mærkeligt og helt vildt underligt, og at der overhovedet ikke var nogen sammenhæng mellem Danmark og Guinea-Bissau. Jeg havde regnet med, at jeg slet ikke ville kunne fatte deres rytmer, og at når jeg kommer med min tunge rockmusik, så havde jeg regnet med, at de ville sige, ej, var det bare mærkeligt, og uha, og hvad er det for noget farligt noget, ikke? Det havde jeg regnet med. Can you talk about your message? Dance to flood message. Our message? Well, the big message is make life better. And make life better for other people around you. Make a difference and do whatever you can, every time, every day. Do the best you can. And make noise at the same time. My music is very noisy, but also very beautiful, and we try to make a combination. I think that life is beautiful and tough. Yeah, there's good days and there's bad days. Like no roses without thorns. So I think that both everything should be in the music, and I try to combine that. Tudo cosa di questa musica ela tenta combinar as por juntas. Torres Gêmeos, Dinamarca Music, Sewa, Cabo de Chamori, Cabo de Chansofri, Man, vi er det fede Cubase-studie her. Cabo de Chamori. Det er jo altid dejligt, når man er på vej et sted hen og prøver at lave nogle eksperimenter, og man ikke aner, hvordan det kommer til at gå. Det var rigtig spændende at prøve at ændre på, hvad er rock, i stedet for at man bare sidder og står på Stinkede 30 og spiller endnu en koncert, ikke? Så Junior? Hvad væk? Don't break there, okay? No. Ah, okay. Okay. Cabo de Chamori,
cabo de chão sofrer, cabo de chão. Simbo amor, cabo de chão morrer, cabo de chão sofrer, cabo de chão. Simbo amor. Yay! Good, good, good. Can we Cabo de chão morrer, cabo de chão sofrer, cabo de chão ficar. Simbo amor. Yeah? Okay. De giver en masse, og vi giver en masse, og sammen holder vi en stor fest. Cabo de já morrer, cabo de já sofrer, cabo de já ficar sem bom amor. Cabo de já morrer, cabo de já sofrer, cabo de já ficar sem bom amor. Yeah? Okay. Un sekunder, voces sekunder. Se vi ser do que ser da roça, encana dúvida para tudo que é que não passa e cata dá pão por fiar sempre tem nona minha pito. Dá o cavinho para vonha que amor para budam bucaló se a osse bica dá. Nota se para se a roça bida que se que rica te puta que para via na tabaca no camor invejado cubo e mania só ciro para poder se parar yo. All this music will be very new for a lot of people, but I'm sure that we're gonna go through this together. So let's change the world together. Yeah! Yeah, that was so good. Good for you.